nti olunaku enda kudda omwezi nga 12 February 2022 n'olunaku lwe twakola olwekobano olw'okwira agalala ife twayikiriziganye nti scientifically n'olunaku William Wilberforce Gabulana Diopo okuna lwali gy'okuhandingira over entebe ise bantu kyabazinga wa Busoga Edward Columbus Wambuzi muloki era ife abalangira betwikiririzamu igwe muvogala wegaise nibaino bemukyusa amataka gano mu mayina gaimu bwe itaka lyaife lyaiza mu mayina ge yata mu mayina ga Gabula yena yata mu mayina ge itaka lya project era nalifuna mu esente. I have all the reliable information. Mbendeza okula kuzokulungi n'okwida mu beewo ng'entebe y'obwakyabazinga bwa Busoga eweebwa kyabazinga gwe twikiririzaamu ow'ennono anaategeera ebyobuwanga byaffe bwe butuukire essaawa dino mwamana bulungi emizigozoba neejaidawo era banaife abayida okuba nti abandi balata baife baali babatumya emirimu baakolawo ekyendawulo babanga balonze omulangira w'ebugabula William Wilberforce Gabulana Diope era nenda kubakakasa nti ife beene abayida mu balata baife twatyama bwezizingirire enaku d'omwezi nga 32 Desemba 2023 William Wilberforce Gabulana Diope owokuna twamutoola mu obwesige era twakakasa okulonda kw'ababa baife okwaliwo ng'enaku d'omwezi 30 October 2008 bana mwidi bulungi nti ebiriwo essaawa dino biriwo mu bumenyi bw'amateeka era n'abali kujja mu maiso nga babikola bali kubikola mu bumenyi bw'amateeka ndikuba omulanga Abasoga mwena mwena yemuli tife omulimo gwaife twagukola nga abalangira mwidi bulungi nti omusoga akoba nti bwogema ku mukyala n'eitaka awo waba wazira mukwano ndibakunga Abasoga mwena mwena okuva ebuvandu bwebikikadde bukikakono wagati ni mu bwikiro obw'amaanyi ga Katonda nti olunaku enda kudda omwezi nga 12 February 2022 n'olunaku lwe twakola olwekobano olw'okwira agalala ife twayikiriziganye nti scientifically n'olunaku William Wilberforce Gabulana Diopo okuna lwali gy'okuhandingira over entebe ise bantu kyabazinga wa Busoga Edward Columbus Wambuzi muloki era ife abalangira bwe twikiririzaamu era bwe twakakasa nga tuli yafaaminga okulonda kw'abalata baife kuba eno niento eyegera kunkulu okola ki okubuuka n'olw'ensonga eyo nkunga Abasoga mwena mwena yemuli mwide mubeewo ku lunaku olwo nga William Wilberforce Gabulana Diopo owokuna agaayo entebe nkani eikonero lya Busoga eri kyabazinga wa Busoga essaawa dino ali recognized n'abalangira ab'ensikirano ab'amasaza 12 gye twawa munaife okukakasa nti buli kimu kye twakola tuli kikakasa era embaluwa dino donadona yadifuna wazira kwegemya kintu kyona kyona donadona dali received era buli office yafuna embaluwa dino n'olw'ensonga eyo mbendeza okulakuza okulungi n'okwida mu beewo ng'entebe y'obwakyabazinga bwa Busoga eweebwa kyabazinga gwe twikiririzaamu ow'ennono anaategeera ebyobuwanga byaffe anaakuuma amataka gaife nga tigayibibwa nga tiganagibwa
nga tigayizibwa mu mayina g'abantu abenooneza ebyabwe banakigwanizi nongera n'okubakakasa nti nze luba waabona ku lw'abayisemu bonna mu mawanga gonna entebe eno tyanaganaga entebe eno yansikirano banakigwanizi bonna ndikulagira buli muyisemu nagaali muboole oyo naye naali kwegwaniza entebe eno kubanga ninze luba waabuna ow'omusanvu nagitoola kulata gange era nga dada wange waiswa Yokana mukaddanga luba ow'okutaano ekyo neyakikola mu buwandiike n'abantu weddigangalira mu buna abana okweyimbagalala n'obuvumu busoga okwisanya n'amaani ku lwa Katonda n'eggwanga lyaffe tuwabakoze ensobi but sincerely speaking mwena we mubona oyiziza ettaka lya luba mu mugongo gwe oliziza mu mayina go tibanga kulyagabula aye yawaiswa Yokana mukaddanga luba ali kwesa dino omutalo gw'ebukomya guli mu mayina gange eitaka ly'ebufulu byoliziza mu mayina gagabula igwe muvogala wegaise nibaino bemukyusa amataka gano mu mayina gaimu wata project namba eyasola ku itaka ly'Abalangira n'Abalangira abaatawe ettaka lya prison waabayima amasanyalaze so buno bukupania tusobola kubuyikiriza era ndikunga abayisemuna nti we mubonera mu muvawala mu musuwinge mutandikirewo ndidi nti tulina bapulida tulina abakenkufu namwe na mukika mutandikirewo mbalagire ekyo mukikole tuwoze naye paka wetu namuwangula kuba ettaka lyaife lyayiza mu mayina ge yata mu mayina gagabula yena yata mu mayina ge ettaka lya project era nalifunamu esente. I have all the reliable information. Munetaaga abayisemu n'okukola okuba information eyo muyide ebukomya nigente mumwe balino.